पाउशदे इंफुम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरी एक्स एमएलए सलाम जॉइन थोरकव कारना मियोइकागी गारी थोंगाइरमले मियामना फुगाइख्रे वांगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए ओरंबा सलाम जॉइन मपांग अमता यावदना थोरकव कारना लंबी की मताइदा खांबा टू व्हीलर गारी के हमरोम थोंगाइरमले कार अदु लंबीदा मताइ अमदा एक्सीडेंट थोक्तुना लेरमबदगी माक बदानरक मियामना नुंगदा थोमजिनबा अमसुंग फुबदगी माक हॉस्पिटल लेगनारे थौदोक थोफम सिंदगी फंगबा बाउन हाई ngarang nubidang pung 10 ni forum tarakpada hiangdang kaithel mayada mahaki angaupa machugi Toyota Fortuner MN02B9931 car adu thorokbo ki hiangdang kaithel mayada Activa thorokba miu em car aduna thongairam ki thौदोक adu Activa thorokba miu adu lambi da sallaga ta ki adoba car thorokliba miu atuna hanna yeklamdana mafam adu ki na tholaga satki पावसने मखतन हाई मियोई अमन थोंलमबा तुंगदा हारिबा कार अदुमकना वर्कशॉप अमगी ममांगदा खामदना थंबा अदोबा टू व्हीलर की गाड़ी अहुम अमसु थोंगाइरमखी अदुगा हन्ना येंगलमदना नानथोलगा सतखे कोइसाउनरबा मियामना अफंग अफंगबा गाड़ी सिंग तोंगनदुना कार अदु कोइतान तानरखी तुंगदा कार अदुना अवांग वांगना थौगलकपदा गाड़ी मसा अमसु थोंगाइरमबा थेंगनाखी तुंगदा कार अदु निंगथेमसा करोंगदगी अहोमरक सिंगथाम लेकाई हाइजिनफमदा वाइसलगा एक्सीडेंट थोखे मागदानरप मियाम अदुना कार अदुदा नुंगना थाजनखे कार अदुगी ड्राइवर अदु चिंगथोलगा मियामना तोडखे लैमाइदा उपसिलगा असीबदौना तारगा लैखिबदगी मियामना पुलिसता पाव पीबदगी थोंना यांगना मफम अदुदा पुलिस की टीम सिंग चांगचलखे गाड़ी अदुगी से सांगसिंग अमसु लैमाइदा उपतना तारगा लेरंबा मियोय अदुगी आधार अमा यावरंबा अदुदा कार थोरकलिबा मियोय अदु सलाम जॉइनी हाइबा खांगबा ngamखे मियामना महकु वांगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए ओरंबा सलाम जॉइनी हाइबा आइडेंटिफाई तौबा ngamखे मियामना फंगदोरकपगी मतुंगिना सलाम जॉय यू आउबगी फिबम अमा उबा फंखे यू आउबगी फिबम उबा फंखी अदुमक चपचना माग यू आउब्रा हाइबदुदी खुदकी वैना खंगबा ngamखिदे टू व्हीलर गाड़ी मैम अमा थोंगाइरमबगा मरी लेनना एक्स एमएलए सलाम जॉय की मथकता पुलिसना एफआर अमा लौखटख्रे अदुमक महक सोक्तुन हॉस्पिटल लेबा मरमना पुलिसना महक ngasi numitang फावबा फागतपगी पाउति लेत्रि नाकलमरोमदा तमिंगलोंगदा हुई अमबो लॉटरी की प्राइस ओइनना बथौरांग तोमले सा उजेकबो हाउसी लॉटरी की प्राइस होइबा लोना यादे तमिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तौसेम सब डिवीजन की मनुंग चनलेबा थोइलोन खुलदा एडवेंट क्रिसमस मरी लेनना थोइलोन स्टूडेंट्स यूनियन सिनबा लॉटरी अमदा हुइबो फर्स्ट प्राइस होइना थमलंबा थेंगनरे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमिटी की मैकेदगी वकटबदगी लॉटरी अदुगी फर्स्ट प्राइस अदु हुइगे मुहूर्त सेल होइना पिरगनी अने यानाबा पुरखरे क्रिस्टियन लाइनिंग सत्पसिंग ख्वानी की जाव हराव कुमई अमु ओरिबा क्रिसमस कुमई की मांग ओइना पांगथोकपा एडवेंट क्रिसमस की सरुक अम ओइना लकी ड्रॉ असि थोइलोन स्टूडेंट्स यूनियन सिंदुना था असि की कुंट्रादा पांगथोनरबा थौरांग तौरिबने लकी ड्रॉ असि की टिकट जोनबा मतमदा अहानबा मनादा हुई अनिसुबा मनादा हमेंग अमसुंग अहुमसुबा मनादा nganu ओइना थामले लोइना लॉटरी की टिकट की ममलना सुक्नदगी रुपा 50 खक्तमक ओइरी हारिबा लकी ड्रॉ की टिकट असि सोशल मीडिया दा वायरल ओरकपदगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मणिपुर थोइलोन स्टूडेंट्स यूनियन का पाव फाउनरबा तुंगदा यानाबा पुरकपदगी लॉटरी की मना असि फर्स्ट प्राइज की होइना हुइगी मोहता सेल होइना थंबदा यानाबा पुरखिबने हिरामसी की मतंग द थोइलोन स्टूडेंट्स यूनियन की बाइकेदगी ngasi वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमिटी की जनरल सेक्रेटरी जॉनसन द थरक पसेरोल अमगी मतुंगिना लकी ड्रॉ असि की फर्स्ट प्राइज असि हाना हुई ओइना थमलंबादु सेल होइना पिरगने मरमसना स्टूडेंट यूनियन असि मतुंग ताबदा पाइखलकपा थबक थौरम सिंगदसु पुन्ना सागतमिनासि हाइगे हिरामसी की मतंग द थोइलोन स्टूडेंट्स यूनियन की थौमी अमग पाउसी असि का वरी सानाबदा महकना हाई लागलिबा क्रिसमस कुमई की मांग ओइना स्टूडेंट यूनियन असि की फंड ड्राइव की दमक लकी ड्रॉ असि सिनखेबनी मसिदा मियाम की अपाम्बा मतुंग इन प्राइसिंग असि लेबखेबनी अदबा टिकट जोनबा हौख्रबा मतुंग द सा उसे कमरी लेनना थबक तौरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग की मैकैदगी वाकल लाकपदगी हुई असि गैम्बलिंग कमरी लेनबा थबक थरमदा सिनबा यादे हाइबा खंगलक्तुना लकी ड्रॉ असि फर्स्ट प्राइज असि सेल ओइना पिनदबा वारिप नाखिबनी अतै अतोपा सेकेंड अमरि थर्ड प्राइज की ओइनादी अहोंग पलैरोय अदबा फर्स्ट प्राइज असि उइगी मोहता सेल ओइना लोपा 8,000 पिरगनी थौंग असि की मतंग द पीपल फॉर एनिमल मणिपुर की मैनेजिंग ट्रस्टी लौरेंबा बेस्वाजिन पाउसे असिदा हाय साउजेक सिंगबो हाउसी लॉटरी नत्रगना जुआने सिंगबा मखल अमतगी सेल थानबग मरि लेनबा हिरम सिंगदा मना ओइना थंबासी द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 की वांग मदने मरमसना हदा की तमिंगलों के थौंग असि खक्तना तन स्टेट असि की तोंगन तोंगनबा मफम सिंगदा हाउसी अमदी लॉटरी पांगथोप मतमदा साउजेक सिंगबा मना ओइना थमलिबसि तोकपियो मधुना तबदी एक असि की मखादा लोगी ओइबा फंगफम थोकपा सेराक फंगने पुनमन एसटी डिमांड सगरपम थोगी गोविंदास
Maitai mitai ba Scheduled Tribe ki list chalhanggadabani aduna Scheduled Tribe Demand Committee Manipurna lisang sitna sa tharakliba khongjang asi yamna maram chai. Masda mipum khudimang puksen tingna saugatpam thoki aina Manipur lengaki Works Minister Govindas konthok jamna phongdokre. Wafam asi SDDCM na lisang sitna sa thaduna lakpa khongjang ki saruk amu oina MLA Minister sing unaduna memorandum pisilakpa asigi makha tarakpa oina. Ningthaukhongda leiba Govindas ki jumda SDDCM amati masiga satminariba lupsing ki yamlaba thombi sindok thomjintuna memorandum pisin bagi thorom da pongto ki bani. Minister ki jumda thomjin ki ba atu the SDDCM ki President Dhiraj Jumnam, Professor S. Janta Kumar, Finance Secretary K.S. Kundar, Convener Laisram Romesh amasung SDDCM Bisnupur District Committee ki maru eba thomi ki asu sarugya ki. Masida sunatana LST ke ningthaukhong maloksa Masaloisang ki thomi kun ka mga nambol mayra paibi taraga humdoi. DPBO nambol ahum AMIS kulhumdoi desham ki taruk. UWDO ningthaukhong kontra yaw na punam yoi sama kunrom na sarugya ki. Minister Govindas na makatan hai sangsilaba khongjang asi yamna maram chaba amane. Mi amagi share amana mungi haiba natana natabo ekoi mayam asi puna sangsin minutuna ekoi ki phongpam thopwa hagasi tansi haibani. Masih hanasu hill tribe amasung plain tribe haiduna leramlaba amuk oibana yamna rightful oiba amani haina lawi. Singda lady basically now sing share natragana makoi ki interest ta sokataba mata yaude aduna ikoina ekoi ki tunglamsat yangloragadi ekoi ki masing yamjada pa furupasi ki khallaga pusen sena ekoi kutimana support tawraga sangsin pam thoge loina na lega asigi oina dis minister la responsible lawraga ekoi punna amad oina chawkat minaba ekoi ki furupasi bo ekoi punsilaga kanba basi ma ke ferebne aduna amana magi pangpam dogbo hakadu mangana bo oidavani na minister na hiana thawa yauna lawriba amani haige Nagalamromda Thangmaiban Assembly Constituency ki MLA Khumuksam Joy Kisan ki khoyatong da leiba yumdasu SDDCM ki thombi sinamayumda thomjindana memorandum bisin ki khongjang adu da committee asigi working president L Lokendra, vice president M Manglem, Zen secretary K Bhogendra Z, women wing convener RK Tharaksna, youth wing convener and Edison amasung atay lukya ki thombi sung susaruya ki memorandum bisin bagi thorop adu da wangang laduna MLA Joy Kisan hai demand asigi matang tadi mahaki maikedi assembly ki demand discussion da power fokatuna yamna marik sumbo wafum power phongdo kibal ai khrabani mahaki maikedi di maitai midai na Scheduled Tribe list san bahai basi matam kaya gi mamang dagi auna pam dana laglaba wafum amane demand asi yamna maram sab amade phangpam thopu oiba maramna miyamna su bapung phana saugat haninge demand asi chumna khaki MLA minister singhe mayum da jangsin dana mihut chengi mot loba ki mathakta Manipur ki maitai singi jumthong kuding da campaign oina changdona demand asi kyam yamna pamli bano aiba sabsaba masing lepthok ko matam moire demand asi maitai ambana pamna ba demand sungsoi joidana oigani khalli madugi madik jaba khutam changdam lairabadi state government natagana central government api da bangam loi haike Nagalamrom dana maitai bo es list san bagi meukta lairakba sing maru koktholaga sunu jaingang taisin ba yarabane Scheduled Tribe Demand Committee Manipur sangsilak liba khongjang sida World Maitai Council WMC Salaikan Balub SKL amasung kaglaipak kan Balub AKL na hanadagi mapung para sagatuna lakbagi iroinana Lengang na Constitution king aglop hinana bagi damak marileba report center da sahi mapan makai rom thadana namsindana thamlok pagi thawng asi lebak thibani ana council asige chairman S Navasyam na penda ba phongdokre Fresh Club da pangthokpa luk ahom asigi thawpu basing na sarugya ba pawgi mifamda mangna hai Sahi mapan makhairom namsindana thambiraba maidegi socio economic report amade ethnography ki report asi center ki tribal affairs ministry na kumja lising ani taraga humdoigi me kunga mapan ta report lenga ta tharaku aikrabani aduba ngasi phawada thadana lenga na thamsinduna thamlakpani haike Congress ki okrum epu begi lenga matamda sahi ahum makhairom namsilable masigi matung chief minister N Biren ge BJP na lusing balenga laklaba matamda su namsindana thamlakpa sahi taruklom surakle haike Reforani asi amna tangai fadava amasung kanglup hurup amana instilista yauge harbadi rule ge matungina local committee haiduna lairiba asina criteria manga piba ki manungda yauribani criteria sing asi fulfill tawina tragana tawdi habado report asi examine tawraga khangadawribani adabe examine tawraga khangadawriba report asi tha tragadi prime minister na maitai singbo instilista sanbi gi haragasu report asi yautrapati yade marmasna report ani asi thabiu haibani haige Report ani asi chief minister ki table da intellectual group amana sem saduna thamlabani mahak masamak su parabani yamna kupna thijilaga sempa report ne Lisi Priya COP 27 yaurandaba Egypt ki Cairo da thongkhre Malengulu sing bachani rom na saruk yatra pang thokadoriba mifam amani ana longnariba United Nations Climate Committee
COP27 harga kanaba mifam da saruk yana da wali Cypriot kangucham Egypt ki konung Cairo da thongkre handak sahi gi Egypt lek ana yumbu oidun United Nations Climate Summit COP27 asi November taruk tagi taraganit pan phauba Sram Isaac City da pangthokani COP27 da marwena khanaga da wofam singde loss and define climate finance mitigation amasung adaptation ne mana mifam asida observer amadi speaker hoina saruk yagani loina na tokan ba session da wangang gani andak sahigi summit asi yamna maru oiba mifam amani haina launare maram di masigi mifam asida laurakpa warip na climate change na maram oidana awaba tahalaba malemgi sakholakliba amadi lairaba lebak kya ki million kya ki tongki lebak lep kani lisipra na hai marat leitraba angang million kya Ukraine gi lana India de air force na made heatwave crisis na Pakistan da ising isang amade Ethiopia da saningai leitabana asibagi khata dare losing basina swarga maral leisida pangang kya ke ponsi kathogan bhai basi ekhoni yafam thokde miyobna lal tokduna dollar million kya arem bada mahan bagi mohta aihuna ngang singi apaba mai masen larba ko kan da pamadi climate change thengna bada sindarabadi malemasi kya da ningthi jaba amoi gare handak bhongi bari report sing da malemgi oina tin kang ki masing chadani fu mangkhre lenga ki sa usek chada humbudra mangkhre umhangwa mangi saruk chada humpuga mapan mangkre amati Himalaya da leramba glacier chada ni fu mangkre aikoda karam na malem asibu kan gada gi habasi khangdrabadi malem asibu thuwai thuna kudakta lep kada bare losing basina so ona na ba afawa nungsit bigada bani thangna ba afawa ising bigada bani laina ba taru tanan ba malem uma bigada bani majai koi gi basic right ni COP27 asi aikoi gi aroiba asane masnai koi gi siba amadi hingba lebak katori bani aikoina school sing da climate education songso soidana syllabus ta yauna na ba makoi gi malem gi lusing basing da tangna gane aikoina school sing da climate education songso soidana syllabus ta yauna na ba malem gi lusing basing da tangna gane climate education yaw da badi climate solution lairoi ina kun belebak sing na su summit asida chap chawa phirep amalok dona makoina maram oiduna aying asage khalkai tharapagi thorakpa amanga da kaya gi compensation oida athuba matam da lairba lebak sing da piga da bane climate finance chauna climate justice porpa yaroi United Nations Climate Summit asida malem gi singba sama kun hian bana amati malem gi lebak chani da gi lakpa miyoi lising ni fuga mangarom na sarok ya gani marwoina lusing basing ki manung da US ki president UK ki prime minister France ki president German ki chancellor Italy ki prime minister Brazil ki president sarok ya gani haike haksang sokningai oiba yuyon basing ki matak ta chathramba drive lep ki badagi yuyon pamsing mina krik innare Manipur Liquor Prohibition Act 1991 mai pakhita pamatung saliba sahi asigi September tha da famki ba cabinet bifamna egasi laukthokna lamdam asida sungba using legalize tokna ro warip laukiba matung lamdam asigi civil society organization amasung maira lup kyan akan ba bongda yaning da ba phongdoktona khongjang jangsilaki madugi matung Manipur lenga ki pokdak matugi na Manipur police amasung excise department sahi asigi October ahawa sayulda haksang sokni oba yuyon pamjing da akan ba drive sa taduna kaglon chumdana sungba using phagat ki bane yu legalize tobagi matang da miyam ki maikei dagi akan bigyan hingda ba phongtok na rakhiba matung mafang ki experts in kauduna lamdam masida yu sungbagi mawung asi yangsilan ki bane experts in matung in lamdam masida sungliba using asi miyoibana thakpada haksang sokni oba wafam khangalam ki bane madugi matung police ki driver du sathaba horakhe police ki adugum khongthang adugba Manipur gi miyoi kana thagar ba phongtok na ki bane yujon bada maming salaba kangjai bong maning gi vendor sing yauna tongan ba mafam sing da drive jathage aduma namang namit khani drive sa tharam laba matung lep ki badagi yuyon pamsing mahausa gum phongna yuyon ba horakre masina maram oraga yuyon pamsing da mina krik innabagi pibam ama ori ayu akan badagi hangliba yuyon pamsing asi ngasi di yangsin binapa leitabagom maning tawna yuyon ba miyamna thengnare hakjang sokngai oire hairaba jusing yon ba thingna ba sa tharam ba Manipur police ki drive adu lep ki bada lamdam asigi maira lop sing penadre Manipur lekhana kanglun chumna sungba using regulation amagi makhada yolana na pathausil paikat kani arabasu hausu gori ba laksin bangam draba pipam asida di thajiningai oide haiba wapam su phongdok narakle you legalize tobagi marutanga sisu collision against drug and alcohol kada amadi tongan pamaira lupsina khongjang changsin ba lep trivani miyam gi asigum khongjang asiba matam kharagi oina nam thaba yana daba sadram ba driver du oirawra haina sumai kai kya dagi hangnarakle Kakching district ki lamsing kananaba committee semkhre geotek tawtuna district boundary lepthokpio Manipur da matam kaya gi mamangdagi nungsi san leminaraklaba aikhoi masel nungsi chana na makhatana leiminhanaba mifam ama pangtokle habak loinana lengana paikhalgli bathabak thorom sing asida aikhoi amaka wakal tamina hubagi matam
ओइरे हाइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी KDPDC की प्रेसिडेंट यंगखोम बाइगसन राना फोंदोखरे वाफम असिंग कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की कॉन्फ्रेंस हॉल दा डिस्ट्रिक्ट असिगी CSO सिंग मिहुचेंग म्युनिसिपल काउंसिल की हाना की चेयरपर्सन एन संजीत कुमार सुगनु म्युनिसिपल काउंसिल की हाना की चेयरपर्सन M सारद कक्सिंग दगी सोशल वर्कर वाई साइटियान सिंगबना सरुक याबग लोजना कमिटी असिगी प्रेसिडेंट ना माय तंगबल लौदना मिफम अमा पांगथोलबा मतुंगदा पाउमिसिंग उनखिबा थरमदा कमिटी असिगी प्रेसिडेंट फोंदोखिबने माना मखतन हाई कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की मतंग लौखलगिबा खोंथांग असि यामना मतम चाबा खोंथांगनि हाइन ngasi पांगथोकलिबा मिफमना लौवे मखादनसु लखोपम थोबा खोंथांग लौखतबियु चीफ मिनिस्टर हंदक डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की मतंग फोंदोखिबा वाफम बतु मणिपुर की मियामना थबक ओइना पांगथोलकनि हाबगी थाजबा थमले मियाम की थाजबा मंगन बिदनबा जियो टेक तौबिदुना डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री सिंग लेपथोकबियु अमसुंग बाउंड्री की चैनबा लेतरबा तेंगन मखातन थबक सिंग लौखतबियु हाइके मणिपुर अपुनबगी साद निपान खक्तमक ओइबा तंपा की लमदा सिंगी सिल इनाउ सिंगनादि लाखलगा खुंदाबा याबा अदुगा सिंगदा तंपा की मियुसिना खुंदाबा यादबा असिना मरम ओरगा तंपा की लमदा मिसिंग अदुकी मतिक हेंगलकपा असि लेंगाक नंगलिंgai मतमदगी फ्रान तहुदबना ngasiगी सिंगतम अनिगी मरक्ता लांचाव अमा लाक्लोय हाबगी ओइथोक्तबा लेते हाबसी खंगपिदुना मसिदगी गाक्थोकनबा अमदि कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री कंदबा यादे हाबगी वखलोंदा ngasiगी मिफम असि पांगथोक्तुना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी सेम्बने हाइके कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री असि ngasiगी मिरोलना कलौदबा तारबदी तुंगी मिरोल सिंगदा अचौबा अकाइबा अमा लाकने सिंगी सिल इनाउसना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगता लाक्तुना खुंदारबदा डिस्ट्रिक्ट असि मियामना अयेतपा पीबा मदा लेते हानदगी सुनुंगसी चानना खुंदामिनतुना लाक्ली अदुमना मखोइना लैरे अमसुंग मखोइगी लम ओइरे हाइदुना मखोइगी हौरफम ओइरिबा संडेल अमसुंग तेंगनफोन डिस्ट्रिक्ट हाइना थाजिनबदि याबा ngamloi कमिटीना सबचान ngakuna thamgani district asigi manungda khundariba isilindausina district asigi electorate roll da yawiyu maduda athingba mada thamloi nungsi chan leminasi haina apel tawge पामी सिंह उनबा अदुदा सरुक याखिबा कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट ओइना खनख्राबा सुगनु म्युनिसिपल काउंसिल की हाना की चेयरपर्सन M सरना फोंदोखिबदा लेंगाक असिना डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की चैनबसी नकै सेंग थम्बिरबदी तुंगी मिरोल की दबक अमदी एडमिनिस्ट्रेशन दसु हेना खुदोंग चाबा ओइगने लुइना तुंग लाकदबा खना चैनबा क्यादगिसु ngakthopra ngamgani हाइके चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबा मागी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट मनुंगदा लेगदबने हेजिनबा यारोय हाइबा वाफम मतो कायदना चथनबा थबकता ओनथोकपिदुना लाकदबा खुदोंग थीबसिंगदगी कन्वीनरबा होनबियु अन सपल तौखे सिंगाई विलेज दगी JCB ड्राइवर मा हादोलगा उथक्ता यानखदुना थमलमले उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सोराफुंग लमखया लंबी सेंबगी थबकता JCB ड्राइवर ओइबा डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंग चनबा सिंगाई पुलिस स्टेशन कोनबा सिंगाई विलेज दगी जानम औरई सही तरगा मपन अपोपा ngasomi औरई कौबा मियोय अमा हातोलगा सोराफुंग लमखाई की उ अमदा मंगकता थौरी थोरगा यानखदुना थमलमले मिसेदुदा चिंगदबा मियोय अनि खुंड्रिस की न्यू तोसोंगी खुंजासिंग फारगा थमखरे लाइबक थीबा तौदोक अदुदा लेखिदबा ड्राइवर असि हौजिक सोराफुंग दलंबी सेमतना कोइलास थानर होनरिबा थबक असिदा JCB ड्राइवर ओइना थबक सुबने मागजिंगा विलेज दगिनी JCB ड्राइवर जारनाम औरई मिसिगा मरी लेनना न्यू तोसोंगी खुंजासिंग फारबा मियोसिंग अदुना रंजित नेपाली अमदी जेसामे विलेज दगी नेबेक वई वेजा अपोकपा येबी वेजा कवि हाइरे रंजित नेपाली ने लेखिदबा जाफनामना थबक सुरिबा मफम अदुदा डिफर की ड्राइवर अदु नेबेक वई वेजा ना सेकंड ड्राइवर ओइबनी हाइरे थौदोगसिगे मरी लेखिदबा यारनाम औरई की मखुरा आसो यौना चिंगाई प्लेस की खुंजासिंगना खंगलकपगी मतुंगिना लेखिदबा यारनाम जी ngasi नोमाइजिंग ओइबना थबक सुबा लेपकदबनिना मागी मयुम चिंगाइदा लाकपने जानम ना मागी JCB बो मखोगी थबक मफम सोराफुंग लमखाइदा थमलमलगा मागा थबक सुमिनरिबा डिफर ड्राइवर रंजित नेपाली अमदी डिफर के सेकंड ड्राइवर नेबे ओइगा लोइदना डिफर द थबक मफम दगी थोमिनरखे अदबा मखोगी डिफर दो मखोगी थबक मफम दगी खरा चलगा सोराफुंग विलेज दगी चौराकना किलोमीटर मरीरोम लाफो अदुगा जेसामे विलेज दगिना किलोमीटर 10 रोम लाफो सोराफुंग लमखाइदा टायर पंचर वाइके चौराना ngrakna midang pung tara dagina taraga mathoi rom taba matamda laikhidraba yara namna magi apopa ngaso midam bakoi gi thabak mafam dagi thorokpada gari yadre aduba makhoi ani da mapo tamthina phobire karigama mahak laikhidaba thoklabadi yumna ningam horaroi aina phone si tarokpani arablaga phone adu tatke makadana phone tawbada phangkhidabani hari madugi thawdogatu imung manungna singai khunja sing club village authority da khangan ki loinana sorafung jesami new to som yauna khangna sanaba leiba mafum ka da khangan ki तोंगदंगसी अयु अंगनबदा डिफर ड्राइवर अंजन नेपाली अमरी सेकंड ड्राइवर नेफर वई अनि नंबर खोगी डिफर अतु थौतुन लाकबदा न्यू तो सोंगी खुंजासना खामलगा वहंग पहंग तौके
Maragasila Solafung Lamkaida Asi Baksang Amalere Habaki Pau Pina Padagi Ranjan Amasong Nepaway Anisu Sing Napadagi Kunzas in the Pazindon Tamle Tawadu Karam Toki Bono Tijanabamadi Lahidavagi Aksang Lorun Abazami Police Corfu Amade Singa Village Kunzasing Tawdok from the Yaugre Auju Ukrum Police Station Gi Adistan Aspindu Singba Police Corfu Amadema Pamadu Yawangam Dabadagi Asi Baksang Lautadana Lairi Haire Makadana Singa Village Gi Kunzasing Misia Siki Langla Langzen Potokuna Maral Airaba using Pagatuna Dandi Peter Padi Lake Trava, JCB driver, Jarnam Auregi Aksang Lauroi and Pau Asinama Kadare. Nasiruddin Khan the in-house security escort Sayul Marigi Manung the Pinadava, I seen a direction Pigre. However, Taraganitu Supermanifu Legislative Assembly election 2020 to the 6th Kerau Assembly constituency the National People Party and PPG. Intending candidate Wakiba MD Nasiruddin Khan, Sahinifu Apopa Laikidaba MD Alauddin Khan, Kiamgai Muslim of Laikagi in our security escort Sayul Marigimanung the DGP, Manipur provide Taugadavani Hana High Court and Dabimbo Adita directive of a pigre. Hariva High Court directive is Justice MB Morali Dharangi Basna, Pedensal Wariba MD Nasiruddin Khana, Magi Council ISS Paunam Larnet Senior Advocate Kutanga, State of Manipur, represented by the Chief Secretary, Government of Manipur Commissioner, Principal Secretary, Special Secretary, Home, Government of Manipur, Director General of Police Manipur, Superintendent of Police, Import is Singi Madagda, Tharakiparit Petition Adu Anwesan, Peter Pamatung Judgment when a talk to November Anida, Directive when a DGP Manipur the Pigibane. Petitioner MD Nasiruddin Khan give petition Matungina Mahak Masama Gamadi. Imong manung gimi yosin the tongan ba lalau lopsing tagi trade tarok padagi state asigi Chief Secretary DGP SP Imphal East OC Irilbong PS na singba concern official singda ningthi na trend tarok pasama u foba security person sing scott oina bibina na June ani lising ani kuni thoida haijaki hariba council official authority sing asida mahangna haijabadu tabiraktabadagi mahangna high court WPC number 446 of 2021 maki Grievances sing asi Kanabitarba Taraki, Adoga High Court Jun Tarakatare Lissing Ani Kungani Toida, Order Matokuna DGP Manipur Petition Jun Ani Lissing Ani Kungani Toida Tarakiva, any presentation of considered Taudonata Amagimanunda, appropriate order am passed Togadabani and the direction PK. Nagalamarumdana, Department of Top SO Amagi transfer orders in Kaktaduna, Hanagi posting from the Henava Esina Authority the Kangan Gray. Directorate of Rural Development and Panchayati Raj RDNPR na yamna to section officer amagi transfer amasung posting order icona November ni dakakta tuna hanagi posting from the Lehena na correspondent authorities in the Kangre Haribo I Court of Manipur gi order as Justice MB Murali Dharan ki bench na RDNPR the section officer when the tabak tawa Mayangbam Sanahal Maitay sa hinifuga tarit apopalay kitaba M Nodia Maitay Kayak Mayay Laikay Kaksung District State of Manipur represented by the Additional Chief Secretary RDNPR Government of Manipur, Director Rural Development and Panchayati Raj RDNPR, Government of Manipur Marangthem Bekenjit Singh CO D Director Rural Development and Panchayati Raj RDNPR Singh Mathakta Tharakpa, Red Petition Amasung Respondent Authority Tharakpa, Miscellaneous Red Petition Anigi Apunba Hearing Satarba Tungda, Judgment Wena Napempo Anita Order Tokibane. Sanabagi Paugda Indiana Zimbabwe run Hombodrama to the Twitter group Togi, Maku Idona semi final England Gasanagane. Surja Kumar Jadab Amasung KL Rahulna or Kiva Fazaba betting performance na ICC T20 World Cup King Sanaki support 12 group Togi Aroba Master Indiana. Zimbabwe run Hombodrama to the Mighty Peter Maku Idona semi final England Galamba Donaragane. Ngasiakan pada South Africa amasung Netherlands ke Sanaki Master Netherlands na South Africa boran Taragong do the Mighty Pirambadagi India tournament asida mangjona semi-final yaugrabani. Melbourne Cricket Ground sanaki match asigi toss India na ngamduna hana batting torokpada over kunda wicket mga turagaran samaga marfuga taruk lauke. India ki innings KL Rahul amasung Captain Rohit Sharma hautoke. Captain Rohit Sharma ball taraga humdoi pada 4 ani jaragaran tara mga lauram laga out hoike. Awan suba batsman wen sangluk pa Virat Kohli su ball kun mga mayuk na pada 4 ani jaragaran kun ga taruk lauram laga out hoike badagi. India ki apun baran arfuga tarit surapada wicket ani toke. Marisha batsman on the Sanglakpa Surya Kumar Yadavna atop opener KL Rahul ka partner Ojuna Sanarakpa ikui kuitringa Rahul board kultra manga mayung pada 6 Samsung for home jaragaran jangai kamatoi lorm laga out waike
Mga suba baseman Rishabh Pant sopnagi run ani loromraga out oiki aduga taruk suba baseman Hardik Pandya su bol taraga nifanda 4 ani yarga dan taraga nipan loromlaga out oiki. India gi batting da mari suba baseman oina sanglakpa Surya Kumar Yadav na bol kun ga mga mayuk na bada 6 mari amasung 4 taruk jairaga out oidana run humpuga matoi loromba sina khwaidagi fajaba oiki. Zimbabwe gi bowling da St Williams wicket ani aduga ngarava Mozar Abani amasung Rajana India gi wicket amamam lauke. Zimbabwe da match asi mai pakna baran chambaga marfuga tarit lobagi target law laikhiva adugi pakumda over taraga tarit ball ani da wicket tara mag out waraga sumna giran chambaga tara manga laukheba da match asi Indian run humudra matoi da chawna mai pakhe. Makatarakwa atopa pauda Tripura da teenager amana mama masanafi yauna amadi imongi miwi mari halaga phumjilamle mahak so phagale. Tripura Dalai District manung chana leiva Arafa khungkang amada masagi sahi taraga tari rom surava nobamasa amana ngasi mahaki imong adugi miwi mari singjangna kaktuna harkre ana police na phongdokre. Tripura police ki likhul amaki matungina nopamasa aduna mahaki mapa pok pamapo masamaki mama pikliba masanafi ama amasung mahaki mandomsa ariba miwi mari asi singjangna yanduna harke bare. Hauki batang sina mitki atengba hingda miwi sing asina phamungda tumduna leiringaida nopamasa asina singjang paiduna saglaka Kagtharaki bani aire mara leiraban ha adung asi ayu khunggang amagi manakta leiba kaithel amadagi Tripura police na phagarkre aina Dalai district police ki senior officer Dr. Ramesh Chandra Yadav na phongdoki magna kari maramgi damakta masamagi apokpi mama yauna imung adugi bioi mari arki bano habigi matangda aseng balangla langjin khangbangam nadaba police na makhata na thijin ba hokre aire police na phongdoraki ba matungina thodok adu thokraba matungna pamasa adugi apokpa adu mayamda halakpa mafam kudimakta ina pomsai chaido leramba thengnaki aduga harkraba mari adu gwa amada thadana da thamlambasu thengnaki haire khunjasina police ta phongdora khiba matungina napamasa adu matam punamakta television yengtuna leibani bhagna marwena crime investigation show singda hena puning luptana yengi haike ekoi urban napamasa asi mamangta sumahaki yumdagi posai uran ke bagire ko lei ana police ke senior officer Dr. Yadav na phongdoki magna yungi miyo sing adu hapagi tabak satharingai da Makwena laukhongbagi konjel miyamna taadana bahaituna ahoba music amaso volume 1 da laikhatuna thagat ki aire laikhidraba music adugi thawai yaudra bhaksang sing adu postmortem gi damak thamgre laibak diba tawdok adugi langla langjin khangdo pangamnanaba police na makhataba investigation chathaba hokre anasu police ki senior officer asina phongdokhe state taruk ki assembly tariat ta by election pangthokpada BJP na mari congress na di phangbangamgre Uttar Pradesh, Haryana, Maharashtra, Odisha, Telangana, Amadi Bihar da byfall pangthok rama batung tarakpada Odisha da maifa kiwa asne BJP na majority seat pangbangamle Haryana Amadi Uttar Pradesh da ruling BJP ki candidates lead tawduna chatki Telangana adana ruling Telangana Rashtra Samiti TRS Amadi rival marakta yamna close contest oike Adaba KCRC ki party na seat phangre Bihar na RJD na Mokama seat phangre BJP ki Kusum Devi na Gopalganj da maifa kre Maharashtra da Uddhav Thackeray ki team na mai phakre masi marwoina mahaki government salhiba sahi asigi sarukda kaikhraba matung tarabada han pangthok ki election ne Haryana gi Adhampur da BJP ke candidate Bisnoina county adu aropa matamda lead tawduna chatki constituency asi Bhajan Lan clan dynasty na stronghold oidun leramba mafam ni Congress ki Joy Prakash na akan balamba tawna ki Arvind Kejriwal gi party na di election asida karigumpa impact amada piba ngam khide Tesku ka mari lena bel da thok to lairiba babaya base oina bol lising taraga taruk hena mai pakhe Telangana da ruling TRS ki su kusu kundana babaka redina manogode assembly segment gi by folda mai pakhe BJP amasung CPIM gi marakta thokiba ungkana bagi thok to police person ani jauna miyoi mapan sogle matang sai da pangthok da rupa Tripura state assembly gi mari lena political parties na vote khom bagi thabak akan bomong da sathanaba aukiba loina na pam da thodok sing thopagi sangsu noma gi hengalagli ngarang numidang ating bada Tripura ge koi district ki manung chenba mafam amada BJP amasung CPIM sagot pamyu sing marakta thokiba kuthok na bagi thodok amada police person ani jauna punamyoi mapan asoga panang krehari police ki report matung ina thodok asi ngarang numidang state asi gi konong Agartala dagi kilometer kontrarom chalaga leiba Karoilung area da thokibani Karoilung da CPIM gi thawmi sing punsinduna election ga Mari leda patabak torom sing pang thoklingi da BJP ki workers sing oram bai hai chingnaba naha group amal laktuna ayat papiba ahorok padagi nakal ani ki marakta kuthong na kibani tawdog adu da CPIM gi rally ngak sena da pamathau tawhan giba police person ani jauna punam yoi mapan so kibani haire
सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर पासुन ट्रेफुरा न तौदोक अदुगा मरी लेना मखा ताना फोंदोखिबदा नागालानी की मरक्ता खुथोकनाबगी पाव फंगलबा मतुंग महाक मसा यावना हेनबा पुलिस फोर्स मफम मदुदा सांसंगनी इरांग अदुबा कंट्रोल तौकी थौदोक अदुदा सोकलबा मी खुदिमक हानबगी वना टेलिमुरा हॉस्टल पुखदुना ट्रीटमेंट चथागे मदुगी मतुंगदा CPIM की एक्टिविस्ट होम मखा ताना अफवा लायंग सथनाबगीदमक अगरतलादा लेबा GBP हॉस्टल रिफर तौकी हारे अमरम CPIM न थौदोक अदुबा अकनबा मोंगदा यानिंग थबा फोंदोखिबगा लोइदना BJP न थौदोक अदु अतमना चथागिबनी अना बराल सिरखिबगा लोइदना सेनरिबेसिंग फादुन लोगी ओलोगी ओइबा चबचाबा चराक पिनदबा ताक्सिन की हारे सही नौरीबा अंगांग सिदा मखु सांगलुबा अहलम फारे छत्तीसगढ़ की मनुंग चनबा दुर्गा डिस्ट्रिक्ट सही नौरीबी नुपी मसादा मखु सांगलुबा अहलम थांगजुनुबिता पुलिस न फाखिबगा लोइदना महाकी मथकता केस अमा रजिस्टर तौख्रे हारे थौदोक असिगा मरी लेना चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भवर कुमार फोंदोखिबदा फारबा अहलदु जुडिशियल रिमांड लौथग्रे माना मखु सांगलुरिबा नुपी मसा अनि अदु महाकी मसानुपीदा ट्यूशन तौरिबी सुमनदगी सही तारागा मथोय अमसुंग तारागा निथोय खक्ता ngairibini थौदोक असे आश्रम बाबुनगर द थोकिबनी थौदोक असे चेनरिबा सादत हुसैन की मसानुपी असि माइकई अदोंगी ओइना ट्यूशन द ममिंग लेबो ओजाने मागी मयम द अगांग के ट्यूशन तौबा लागली ओजानुपी असिना मसागी ओइबा थबक खरा तौरिङैदा मागी पोकपुना क्लास 5 तमलिबि नुपी मसा अमा मॉलेज तौरुबदगी वथोक असि मिया ममांगदा थोरखिबनी हाइरे सही यांखै सुरबा अहल ओटनैबदा चेनबा दरुक फारे तमिलनाडु की मदुराई लेबा मदुराई मिनाल वुमेन कॉलेज तंबा मसानुपी लौबा चटखिबा मसागी सही यांखैरोम सुरबा अहल अमदा का हेनबा थबक थौंग चथखिबा मियोय तरेट की मनुंगदा तरुक पुलिस न फारे हारे पुलिस की रिपोर्ट मतुंगिन आउखिबा थांगजुना बिता थौगोक असिगा मरी लेना मदुराई सैलूट पुलिस स्टेशन द कंप्लेन अमा तौरखि कंप्लेन अदुगी मतुंगिन पुलिस न सेनरिबा मियोय तरुक फागरखिबनी फारबा मियोय तरुक अदुगी मनुंगदा अमरी कॉलेज तमलिबा महिरोइनी वुमेन कॉलेज असिगी मता ममांगदा ना ओइरिबा मियोय खरना कॉलेज दुदा मही तंबा लागलेबी नुपी मसा सिंग द फर्स्ट पवइबता सिनदुना लक्नबा मदे कारिबनबी की थौंग सिंग सथबगे रिपोर्ट सु लैरे सही यांखै सुरबा मियोय इसना कॉलेज गेट ममांगदा लैरिबा ना सिंग अदुबा का हेना लांगदनबा हारबदगी मंगोंदा ओनसिनदुना ना सिंग अदुना कारिम कथाइना बगलोइना मखु थाराखिबने ना सिंग अदुना मोहनराज कौबा अहलदु फुखिबा मतमदा कॉलेज अदुगी महिरोय क्यानासु उहौखि कॉलेज की महिरोय सिनसु चेनरिबा सिंग की मथकता अकन बेक्स लौखनना पताक्सिन खरे हारे पुंगदोल हेक नुबगीदमक मियोय अमा सिनना बफोखरे उत्तर प्रदेश की फार्म अमदा होब पुंगदोल पांबी सिंगि पुंगदोल हेकलुई हाइबगीदमक मियोय अमा सिनना बफोखरे अना पुलिस की रिपोर्ट अमन हारे पुलिस की रिपोर्ट मतुंगिना लैखितबा मियोय अदुगी ममिंग ओम प्रकाश कवि अलीगढ़ लेबा पुंगदोल फार्म मदगी महकना पुंगदोल अमा हेक्तुना सारबगीदमक फार्म अदुगी मफु थोरक्तुना महपु सही सिनदुना तामथिना फोखे थौदोक अदुगी मतंगदा लैखितबा असगी मयाम्बा शांत प्रकाशना पुलिस ता कंप्लेन तौरकपदगी केस अमा रजिस्टर तौखरे लैखितबा असगी मयाम्बना कंप्लेन तौरखिबगी मतुंगिदा महककी मनाउनुपा पुंगदोल हेक्तुना सारिङैदा मियोय अनि थोरक्तुना महपु तामथिना फोबदगी वानदगी मतमतुदा महना मियोय अनि अदुबा खामदोकपगा लोइनना वानतदुना लैरिबा मनाउनुपाबो मफम अदुदगी पुथोरखि अदमना महकी मनाउनुपा अदु सिरमखिबनी महकी मनाउनुपागी असुंबा वेल पुथोकपियो हाइके अमरंद पुलिस ऑफिसर अबेद कुमार थौदोक थौफमदा हाकथेंगना चतुना यंगसिनखिबगा लोइनना ओम प्रकाश हारपदा सिनरम बयाय चिंगनाबा खुलाइसिंग लौथख्रे हाइरे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिना तमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनुपनमकपो अमखाना थागसरी।